Ebagambirwa har Kashenyi Primary School Bushenyi aho babirene bijwe myaka igane y'ibamazire barwegese abana bihanga kandi umujenyi mukuru abirara Minister w'Obwegyese bwa primary Ojechizo munyishengero wa Bushenyi aho abashumireyo baraganise gukora byinji. Head teacher ashemiye kuba na leta ntunguka hamwanya infrastructure development okashika mwanya gashanga ekine kizimbi ejembratu no bachihereze as in teachers quarters kongo kushanga we na yendere byengo muntu bakora assessment y'ishomero emberere zirimu twashanga ishomero ryo mu mberanga munonga mbi classe zezo kurebeza babatugona n'ejo negoma ebizimbo munda wazamu no shanga tari musimiti wenda kutwara mushogo okronjinga blockage ibatugambira unaweza kutwara bilioni 1.7 billion and then kuzakombe chibwa omyaka eshatu. I officially now open the block. Ishomereri neragambwa ko baryizire kutunga hebizubo betari bumwe nyumaho noho basimire ruhanga kandi abo buciko bw'amashomero muri Bushenyi bakashabwa okwatanisa na headmaster omukuru tungura. One of the events kashoma P7 y'umwana umwe kasheji bakabashanka bagishenya ati yarwaho kunkana yantirinza kuzo mu kibinecho ndebe ekirabeho yenda kushima government ya Rwanda sibi babimba wa parliament hatanze kugira hakisyo omwami meo obahadiri bateseni ezokombeka nigasiye zo kufunduza amashomero. Education is the best weapon you can use to transform a community, a society, a district, kandi niangalio nokutwaza hamwe. Kashenyi Primary School ekatandikira hamusinjegwe kanisa ya St Paul's Church of Uganda Kashenyi Bushenyi ishaka municipality mwaka gwa 2023 yija kuzo mu government kandi no kwabashomireho baraganise ko barukuza kuruhunduza na nukutaha icumbi ko cha center kahumbe kamwe hamwe na miliyoni rushanju nke cijuzo amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.